Kalas. Bismillah. Lah kalas. Oh, Adi Mawjud. Masya Allah. Azam Muzammil. Oh, Masya Allah, kita sambut sama-sama ini. Sallu ala Nabi. Ini orang yang dicari sama beliau. Ini orang dicari sama beliau karena punya utang. Saya ini utang banyak sama dia. Saya ini yang punya utang. Jadi Muzammil ini suaranya sama si Syekh. Padahal belum pernah ketemu. Syekh Muzammil Hasaballah. Masya Allah, Syekh Muzammil Hasaballah. Ini pernah di-share sama Mbak Anik di Instagram yang suaranya enak itu. Allah, ngiri. Ini amane aja sini. Ente dari awal dicari mobil, dicari. Nanti kamu melokan ente. Hah? Dan sini. Ini di sini. Oke, buat ya perawala. Bismillah. يقرأ نقف القصة هنا ثم يقرأ الشيخ نفرح بقدومه. ثم نحكي القصة. أنا أرسل لي أحد الإخوان فيديو للشيخ مزمل وهو يقلد القراءة التي أقرأها سورة المعارج. سأل سائل بعذاب واقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل
ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله. Takbir. 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 Insyaallah. Agung, terjem bila Syekh. Masya Allah. Beliau bilang udah selesai, dia mau pulang karena udah ada Muzammil. Nanti bercanda aja. Terjem bila Syekh. Ini keajaiban Quran ya. Syekh tidak mengenal Muzammil. Saya kira Muzammil juga tidak mengenal Syekh sebelumnya. Hanya Muzammil meniru suaranya Syekh. Lalu kemudian ketika beliau menginjakkan kaki di tanah air, orang yang pertama kali ditanya adalah Muzammil. Ini kamu kenal orang ini? Siapa orang itu? Nah, makanya inilah saya bilang keajaiban Quran. Allah atur beliau tidak bisa ngimamin di Al-Azhar, bisa diatur tidak bisa ngimamin di Istiqlal, diatur tidak bisa ngimamin di mana-mana, ngimaminnya di Al Asri karena pengen dipertemukan oleh Allah dengan Muzammil. Subhanallah. Allah, saya yakin katanya sebagian besar dari saudara belum pernah melihat beliau di YouTube. Tapi saya dapat dari Mbak Ani, ana wajadtu min zawjah Judi. Yani dia share to me, dia share to me. Oke, bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Itu dia bilang kalau kalian semua menyandingkan YouTube-nya beliau dengan YouTube-nya Syekh, itu seperti suara yang satu itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Muzammil, gimana perasaan Anda? La yastati' yatakallam. Subhanallah. Sekarang ente jadi Habibi di Jakarta. Ente jadi kekasih beliau. Allah. Yes. Jangan nerjemahin beda dia bilang. Bayangin ya, bagaimana kalau kemudian Anda terus-menerus baca, apa nggak ketemu Allah? If you read every day, if you taqra every yawm, kalau kalian itu baca setiap hari, Allah, you will meet him, meet Rasulullah SAW. Ar-Rahman, Allah, allama al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان Masya Allah. Masya Allah. Coba kita belajar suaranya Syekh. Coba kita belajar. Samain dulu suaranya, samain. Ayo. اقرأ واحد آية من أول السورة الرحمن أو المعارج. يعني هم يقلدوا إن شاء الله. نعم. Ente katanya yang ngajarin. Udah ayo hormatan. سأل سائل بعذاب واقع Ayo. سأل سائل بعذاب واقع Marah lagi. سأل سائل بعذاب واقع Lagi. Allah. Masya Allah. Ada satu orang yang mau maju? Iya, semua katanya jadi muzammil. Masya Allah. 1, 2, 3. Satu orang ada?
الترتيب المفتاح هو الفاتحة. Kuncinya adalah di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sekarang kita dengar Fatihah dari Muzammil. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waladdallin. Saya mau bisa. Ada bidayah, ada bidayah. شيخ بعد الفاتحة Ar-Rahman Ar-Rahman. Ayo coba. Cakep. 'Allamal Qur'an 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Lain beda. Saya nakif kawalan nahnu nusalli al-isya ja'u al-isya insyaallah nuwasil. Oke. Saya mau muadzinnya adalah Muzammil. Subhanallah, kehormatan. Ya, beliau bilang minta izin dari muadzin asli. Ini muadzin asli? Sini. Ada muadzin asli. ما شاء الله. المؤذن جميل جميل. باقوس. Insyaallah kita teruskan pada salat Isya insyaallah.